Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Order for Aquaba Sunko and Koma will Sabrisa Washame, Utumaji HFD Cassie, so Ghana Wahala Jumede and Ebre Asusamede, Ever Sumo, a war, a year, a brey, emu. Na, and no ma air coso, a woody air coso, a woman, my would you want say a year as year. Behununa a ya conform for and attraction profoso a kumwa mukafo any ubehununa yeshia wo kwantimpon esoni abubu etuo awudi sembebre na elkosom senye nipa enebeku a na ne ka mum ene de obekwa kwakwohwe ase age wo kra adi afri eya wonsam na chese ama awiemu ayehu enkankane tamane e babeto abakrampo de ne na ne kankan krampo eno no ubehununa ne we yayira we yayese sa na ekọ eye so na enede de arwosema ababeto eye yapno eso ede abusiafo ani enya ye papa arwehu eye chese meti ye kwampo mesi afemenu ato na den na meka chese oba pemfo a wanyem na obi a wanyem opemfo na te nkofo susu se yekunu animu so ne yede no kokoto ba bia ye bi ama se wo bon obi dumfo na chese wono de o akọ ba bi ne chese ne yam kan kakra no ope ba bi akwa akogya ne nan a what is a senti bi ekoso ewo empotem wonum na den na ekọ na den na ekwa won twene ko na won hwa chese pregnant woman obi a wanyem na eda bush mu ba bi a wa pro atese wo bon ewo ye Kumasi Parks and Gardens ye ewo Inshaya so Kumasi Metropolis and Potamo ewo no matchese akwakoye ye arwosem odo se ntie no bebetu edwa no aposifom aba be hwede nanso wo mantimi afọ wo monsa anka ye emu enu na de ntie wo mantimi afọ monsa anka ne se wo mo so wo mo kọ aba na wo mo ba wo mo aba be hwe de wo mo be ye ede afawuna arwosem we ejese enrada ene bebeto ye abontin na eyewitness awo de ensem no kokotu edwa ewo pure FM wone wo se kwadwo etwetwe nkomo na wode etu edwa ese wo believe ss owudie yi anase de ekwoso ya na maami ye kunu ye mia no kon ne kunu anase like ye chim no kon wana ye mani bibi ena chese ye di ekunu ena wo mu ewie ye no wo mu eja no edebeto sa empotemo won na say no de nsem no etu jo say the scent from the bush was bad since Tuesday, but we never thought it was the decomposing body of a pregnant woman. All those who came to the scene couldn't control their tears. We believe she has been in the bush not less than 2 weeks, and we think she was murdered and dumped at the area. We any someone what day to a year a brand just what dinner no disem to a jama a year a tier for ama woman so ati a year a beer afa arabusema a course on no chima. And one more sent and that was Tuesday. Now what you Tuesday no more sent but my jam so say a bet me a funu be an answer will be a yakunu campaign. Na omuyi se by a papa na se abranti wa na ono just any yam eka no enu ye na adwen se wo kwon wakwa pe baby eja ne nan ena se wo de kokote sa campaign enu to ye na adwen se wo bon kwanten akwa hwe adekura elbon a enu nti ama yam potem wo no ma ye Kumasi Parks and Gardens wo no nche se center wo muntimi enja nkwohwe ya na chese wo ba pemfo pa na wo da ho no mu a wo pro a enisa na eyewitness no etwem ye traders wo Parks and Gardens no ma complaining so many times about this issue. Say
wo mu hia security e was on trust honom no pa ne de wo mu enni bi kwa a wo da ne da wo mu de wo mu nsem kokoto mpanifo anim se mu be hia se wo mu ebepe ahobambo bi dia ma wo mu because enyoma ya na ekoso obo hu akrofo ne de keka ho nanso wo ma ka enya de se womo efi womo na ebusefo sisi amno wo ekasai ediem womo police a womo was house on trust no womo na ebebe convey body na womo preserving for autopsy no mahunu de ekoso a enu nti ekosi yenua be ya akwada ehye ne yemu yi ekosi niwo enada wom kokohu ye ne de wom kohwe yem eja ekone ne de womo akwakofa emu no de akwakopie mu achese womo etwen se autopsy ebekoso no mahunu adekodi potiam ekun obatan a ne de woda enwura mu se ebia kom ana se wono ana ba ye no obehye ne ho akonfo na wowu ye de to wo ana eden ni nyina no wo nhwehwemu de afa ehu na wo mahunu se de be ya wo mahunu ne ka no mahu emu enchiremu na se abusuafo a wo mo de hye no nsusu no wo mo atimi ehunu hawa wo mo de ensemi ebetimi abo bo mu na abusua arahusemi ebebeto edwa no na chese kwakwa yesese Ghana bibi mem han mi nsuro bone ye bone a yemfa ho ye se obi ejapade obi de hia enhayen ye bibi krampo na chese ye ndwe hu se boi enti nsunsanso ben na ebetimi enya ewo meso na se enya nsunsanso bone bi wo meso krampo a minchirima eden na bekon edi etia wo mu se no kure se de eyewitness no de nsam atu edwase wo susu se enkrofuko bi na ekunu no mo dampe no ewo Kumasi Parks and Gardens side one more dia na nie busuan say a police for nya obambo adwuma yoko yan sori waka because awudisem no adroso abonfosem no age entrene ewo omayi emu na se ye be ye hwe ne akan otum say ye bibia emfa na da ne da wo mu edi awudia wo omayi ye beda sori da ko na ne nkrofo baba befa anase adane amanfo a chese wo bia etimi edi ye ni bibia wo pa abra ye nkwahye no ewo ne ya anani wada ne die no ehu na wuku obi wan dwen se wosanso wo akwada ehye ne yem no na ukura mpo no abo be ya dwen anase adwen be ne ba wutiri manu te ma wutimi di se hu dodo na susu se abato ya mu na amasa nyoma no sie na abusua nsemwe ekwan ben so ene ebefa yebetimi asi ano aso ano ama eno mebi se yenta enti because so oba pen for pan yebehu se wabu eda abontin pete mu nwura mu ni sanoma eheda enye komo na so sesi eno na yetie adwencha wo fa ensemi hu no fabrai ebetu eja ewotuma gh comment section like your videos na share all the social media platform so media edi ekwesi kapada sene yebesane share